با خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام سرور دولت دوست و همسایه ازبکستان میدان فرودگاه با عکس‌های سران دولت‌ها، شعارها و پرچم‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان идона آراسته شد. В ходе теплой беседы, произошедшей в аэропорту между двумя главами государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне приветствовал президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, с прибытием в Таджикистан. با خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام شماره زیادی جوانان و نورسان مملکت با گل و پرچم‌های دو دولت دوست و با شعارهای ترنمگر دوستی خلق‌ها مهمان عالی قدر را پذیرایی نمودند. В ходе теплой беседы, произошедшей в аэропорту между двумя главами государств, была выражена уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружбы, отношений стратегического партнерства и солидарности стран. اینک ما مشاهده میکنیم که کاروان ماشین های پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف نیز به قصر ملت وارد می شوند. مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان در میدان قصر ملت که به خاطر پذیرایی مهمان عالی‌قدر идона آرا یافته است برگزار می گردد. В это время кортеж президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева въезжает во Дворец нации. Официальная церемония встречи президента Республики Узбекистан проходит на площади Касри-Милад, празднично украшенной к встрече высокого гостя. می‌بینیم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را صمیمانه استقبال گرفته و بالای شاهصفه فخری دعوت نمودند. برای استقبال از بین آماده باش.
جناب عالی پرزیدنت جمهوری ازبکستان باتالون قراول فخری با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالون قراول فخری подполковник حافظ‌زاده. طوری می‌بینیم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در صحن حولی قصر ملت جهت گذاشتن از نزد صف قراول فخری عرض احترام مهمان عالی مقام با پرچم دولتی تاجیکستان و شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب از شاهصفه فخری پایین شدند. سلام. Церемония встречи сопровождается исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением почтения высокого гостя таджикскому государственному флагу, знакомство с официальными делегациями двух сторон и шествием частей почетного караула.
ما شاهد صحبت‌های دوستانه و صمیمانه رهبران دو دولتی با هم دوست هستیم. رهبر دولت و مهمان اولقدر در نزد درآمدگاه قصر ملت آبادانی و شکوفایی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه را نظارت کرده ایستادند. Перед входом в Касри Милад президент Республики Таджикистан обратил внимание президента Республики Узбекистан на вид города Душанбе. Следует отметить, что за последние годы руководством города Душанбе был предпринят ряд созидательных шагов для реализации стратегических целей страны и на этой основе повышения благосостояния жителей столицы. Благодаря предпринятым мерам город Душанбе стал современным развитым городом. کوچه و خیابان‌های سبز و گلپوش، باغ و گلگشت‌های نظربا و ساکنان و مهمانان شاد و مسرور و مفتون این همه زیبایی‌ها. این همه تصویر است از مشاهده شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال. امروز قدم زدن در کوچه‌های شهر از فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به کس حلاوت خاص می‌بخشد. همچنین باعث باز هم زیادتر جلب شدن سیاحان به این شهر آرزوها می‌گردد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه چه معماری و چه استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان بهاری، انفراساختار کامل باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شده است. Душанбе, столица страны, превратилась в красивый и привлекательный город. Красивые и современные высотные здания, административные и жилые комплексы, сады и аллеи, полные цветущих весенних цветов, полноценная инфраструктура парков, культуры и отдыха – результат мер по благоустройству и строительству. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه چه معماری و چه استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان بهاری، انفراساختار کامل باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شده است. توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پایتخت مملکت را به یک شهر آرزوها تبدیل داده است و سیاحان زیادی را مفتون کرده و آنها می‌خواهند در فرصتی برایشان دسترس به تاجیکستان آیند و از زیبایی‌های این شهر لذت برند. امروز قدم زدن در کوچه‌های شهر از فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به کس حلاوت خاص می‌بخشد. همچنین باعث باز هم زیادتر جلب شدن سیاحان به این شهر آرزوها می‌گردد. Зеленые и покрытые цветами улицы и проспекты, прекрасные сады и аллеи, а жители и гости радуются и любуются всеми этими красотами. Особое внимание руководства правительства Республики Таджикистан и постоянные усилия исполнительной власти города Душанбе превратили столицу страны в город мечты и очаровали многих туристов, приехавших в Таджикистан, чтобы насладиться красотой этого города. Прогулка по улицам города доставляет туристам особое удовольствие от прекрасной атмосферы и усыпанных цветами улиц. اینک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری узбекистон محترم شوکت میرزیویف وارد قصر ملت شدند. В Касри Милад вошли основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев. Здесь пройдет официальная церемония фотографирования, затем на специальной встрече глав государств, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, начнется обсуждение вопросов развития и расширения дружественных отношений и стратегического партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном. Далее переговоры продолжатся в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран. баъди анҷоми маросими истиқболи расмӣ дар қасри миллат баррасии масоили дӯстӣ ва ҳамкории тоҷикистону узбекистон дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида дар вохӯрӣ бо иштироки ҳайатҳои васеи ҳарду ҷониб идома ёфт. дар ҷараёни мулоқоти сарони давлатҳои тоҷикистону узбекистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ муҳокима гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии узбекистон муҳтарам шавкат мирзиёевро ба тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд.
таъкид гардид ки ӯзбекистони ҳамсоя шарики стратегӣ ва ҳампаймони боэътимоди тоҷикистон аст ва муносибатҳо бо он бар пояи усулҳои ногусастании дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтироми манфиатҳои ҳамдигар асос ёфтаанд. ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ аз самтҳои муҳими робитаҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошад. аз ин рӯ дар рафти мулоқоти сатҳи олии ду кишвар бо иштироки ҳайатҳои расмӣ оид ба ҳолати имрӯзаи ҳамкорӣ дар ин бахшҳо муовинони сарвазирони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон гузориш доданд. баъди гузориши шахсони масъули ҳукуматҳои ҳарду кишвар, масоили дигари мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи баланди робитаҳои сиёсӣ, рушду густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, фарҳанг ва амният изҳори қаноатмандӣ карданд. нақши комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дар таъмиқи муносибатҳои ду кишвар назаррас арзёбӣ гардид. ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти рақамӣ, таҳқиқоти технологӣ, тиҷорати электронӣ ва хизматрасонии замонавии саноатӣ самтҳои наву ояндадори робитаҳо дониста шуд. дар рафти мулоқот таъкид гардид ки ба сайнави санадҳои дуҷонибаи имзошаванда аз ҷумла ҳуҷҷати таърихии аҳднома дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ заминаи ҳуқуқии ҳамкориро ба таври назаррас тақвият мебахшанд. масоили ҷалби сармоя, рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорат, саноат, мошинсозӣ, коркарди муштараки маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маводи дороворӣ ва бунёди нерӯгоҳҳо аз мавзӯъҳои дигари музокироти ду кишвар буд. рушди ҳамкорӣ дар сохтмони муштараки нерӯгоҳҳои бодию офтобӣ аз самтҳои судовари робитаҳои ояндаи ду кишвар номида шуд. дар рафти вохӯрии масъалаҳо оид ба густариши робитаҳо дар соҳаи нақлиёт, боркашонӣ, таъсиси хатсайрҳои нав байни минтақаҳои ду кишвар ва идомаи талошот ҷиҳати сохтмони роҳҳои оҳан мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистон ва Ӯзбекистон имкон доранд ҳаҷми гардиши молро ба $2 миллиард амрикоӣ расонанд. дар раванди рушду густариши муносибатҳо, ҳамкории байни минтақаҳо, тавсияи робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ, ҷудо кардани квотаҳо барои шаҳрвандони ду кишвар ва чопи муштараки китобҳои дарсӣ амри муҳим арзёбӣ гардид. ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои таъмини амният дар минтақа, таҳкими фаъолияти сохторҳои марбута дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, зуҳуроти ҷудоихоҳӣ, ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, инчунин қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои кибериро баррасӣ карданд. дар рафти мулоқот ҳамчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ муҳокима гардид. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар қасри миллат маросими табодули санадҳои нави имзошудаи ҳамкорӣ баргузор гардид. дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаҳои вохӯрӣ 28 санад ба имзо расид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба аҳдномаи ҳампаймонӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони давлатҳо аз тарафи намояндагони ҳайатҳои расмӣ табодули санадҳои нави имзошуда сурат гирифт. аз ҷумла ҷиҳати рушди муносибатҳои байни минтақавии ду кишвар 6 созишнома оид ба ҳамкории мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳои Хатнону Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон бо вилоятҳои Хоразм, Фарғона, Сирдорё, Намангон ва Андиҷони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расид. созишномаҳо протокол, ёддошти тафоҳум, харитаи роҳ ва барномаҳои ҳамкорие ки дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, рушду густариши ҳамкориро дар соҳаҳои барои ҳарду ҷониб муҳиму афзалиятноки сарҳад, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, саноат, алоқаи ҳавоӣ, алоқаи байналмилалии автомобилӣ, сохтмони пул, комплекси агросаноатӣ, байторӣ ва бехатарии озуқаворӣ, фарҳанг, китобдорӣ, тайёр кардани кадрҳо дар соҳаҳои вирусология, микробиология, биологияи молекулавӣ, эпидемиология, биотехнология ва фармакология, аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илми омӯзгории тахассуси олӣ, сайёҳӣ ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзиро танзим менамояд. бо итминон метавон гуфт ки санадҳои нави имзошуда заминаи ҳуқуқии самтҳои гуногуни ҳамкории бисёрҷанбаи ду кишварро ба таври назаррас таҳким мебахшанд.
18 апрел дар қасри миллат дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии узбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон маросими супоридани мукофотҳои давлатии тоҷикистон ва узбекистон ба як гурӯҳ ҳунармандони ду кишвар баргузор гардид. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии узбекистон 4 нафар аз ҷумла Озодбек Назарбеков, Муноҷатхон Юлчиева, Ағабай Сабиров ва Юлдуз Усмонова бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон ва Ёдгор Сагдиев бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҳамин тавр бо фармони президенти ҷумҳурии Узбекистон дар бораи сарфарозгардонии гурӯҳи арбобони санъат ва ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбурди фаъолияти самарабахш ҷиҳати ҳифз ва инкишофи ҳунар Мирали Достиев, Исмоил Назриев, Фурқат Саидов, Тулқин Тоҷибоев ва Раҳматулло Ҳошимов бо унвони ҳофизи халқии ҷумҳурии Узбекистон сарфароз гардонда шуданд. дар қасри миллат сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои доираи васеъи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олиро барои таҳкиму тавсияи минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамҷаворӣ неку назаррас арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки ба имзо расидани шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ бахусус аҳдномаи ҳампаймонӣ миёни ду кишвари ҳамсоя барои густариши бесобиқаи робитаҳо роҳи васеъ боз менамояд. Муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма, дӯстони азиз, нахуст аз номи мардуми Тоҷикистон ва шахсан аз номи худам меҳмони гиромӣ, дӯст ва бародарам Шавкат Мирамонович Мирзиёевро самимона хайрмақдам гуфта дар Тоҷикистон ҳузури бо фароғат мехоҳам. мо ин сафари давлатии шуморо ба Тоҷикистон, Шавкат Мирамонович, дар таърихи муносибатҳои ду кишвар рӯйдоди муҳим медонем. натиҷаҳои онро ҳамчун дастоварди арзишманд дар пешбурди раванди шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии ҷонибҳо арзёбӣ менамоем. музокироти имрӯзаи мо чун анъана дар фазои созанда ва боэътимод баргузор гардид. мо бори дигар азми қатъии дуҷонибро ба хотири таҳкими мибаъдаи риштаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягӣ миёни давлатҳо ва мардумони бародарамон таъкид намудем. ба маҷмӯи муносибатҳои дуҷониба таваҷҷӯҳи муфассал зоҳир карда, масъалаҳои дорои хусусияти минтақавию байналмилалиро мавриди муҳокима қарор дод. аз рӯи натиҷаи музокирот мо як силсила санадҳои навро ки заминаи ҳуқуқии самтҳои гуногуни ҳамкориҳои гуногунҷанбаи моро ба таври назаррас таҳким мебахшанд ба имзо расонем. дар ин зимн мехоҳам моҳияти таърихии аҳднома оид ба ҳампаймониро ки муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистонро ба сатҳи сифатан нав мебарорад бахусус таъкид намоям. бовар дорам ки аҳднома ба истифодаи боз ҳам васеъи зарфиятҳои ҳамкориҳои мо мушоҳидат хоҳад кард. ин санад ҳамчун омили муҳими таҳкими сулҳу субот дар минтақаи мо осиёи марказӣ хоҳад гардид. мо таъкид кардем ки соҳаҳои тиҷорату иқтисод аз ҷумлаи самтҳои муҳимтарини муносибатҳои дуҷонибаи мо боқӣ мемонад. маҷмӯи масъалаҳоеро ки ба тавсеяи босифати робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ равона гардиданд баррасӣ намуда дар ин замина қарорҳои дахлдор қабул кардем. қобили тазаккур аст ки дар 7 соли охир гардиши мол миёни кишварҳои мо
تقریباً 40 برابر افزوده سال به سال وسعتی تازه می‌یابد. سالهای اخیر حجم جلب متقابل سرمایه همچنین شماره کارخانه‌های مشترک تمایل افزایش پیدا کردند. حالا در قلمرو دو کشور قریب 400 کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان فعالیت می‌نمایند. با وجود این نشانده‌های تا امروز در این سمت به دست آمده حدی نهایی نیستند. ما به خلاصه آمدیم که سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها در بخش صنعت باید سمت‌های کلیدی رشد با ثمر میانبردی رابطه‌های اقتصادی ما گردند. در این رابطه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ازبکستان را گسترش خواهیم بخشید. اطمینان داریم که این وسیله با تطبیق یک قطار لایحه‌های مشخص مساعدت خواهد کرد. از جمله این لایحه‌ها می‌توانند شاخه‌های گیدروانرژتیک، صنعت، از جمله استحصال اتوماسیون و قسم‌های خام، آلومینیوم، داروواری و کارکرد محصولات اگراری را در بر گیرد. ما همچنین مسئله برآمدن همکاری‌های مشخص را در ساحه‌های اقتصادی رقمی، تحقیقات تکنولوژی و اختراعات، تجارت الکترونی و خدمت‌رسانی‌های معاصر صنعتی بررسی کردیم. مسائل وابسته به تشکل دادن شرایط مساعد برای دستگیری دایره‌های صاحبکاری نیز در مرکز توجه ما قرار داشت. ما همکاری‌هایمان را در ساحه‌های کشاورزی محاکمه نمودیم. از آغاز تطبیق موفقانه یک سلسله لایحه‌ها از جمله باغ دوستی در شهر ایسار و مرکز خدمت‌رسانی کشاورزی در شهر خوجند یادآور شدیم. همچنین ضرورتی با سرعت ادامه دادن کار را جهت تأسیس مجموعه‌های مشترک کشاورزی تاکید کردیم. در جریان گفت و شنیدها ما اهمیت توسعه میانبردی همکاری‌هایمان را در ساحه‌های انرژتیک ذکر نمودیم. تطبیق لایحه‌های نمونه‌ای مشترک عاید به ساختمان دو نیروگاه در حوزه دریای زرافشان مورد توجه خاصه ما قرار داشت. اندیشیدن تدبیرهای ضروری کار نظام انرژتیکی تاجیکستان و نظام متحد انرژتیک آسیای مرکزی محاکمه شدند. در واخور مسائل همبستگی نقلیاتی دو کشور جایگاهی خاص داشت. باعث خوشحالی است با توفیل سعی و تلاش‌های مشترک عین حال میان دو کشور انتقال آزاد نقلیاتی و ترانزیتی مال و محصولات و رفت آمد شهروندان تأمین گردیده. در این سمت یگان محدودیت وجود ندارد. با حکومت‌ها سپارش دادیم که مسئله کشادن قطع‌سیرهای نوی هوایی بین شهرهای دو کشور و زیاد کردن شماره پروازها را میان پایتخت‌ها دیده برآیند. ما از تحکیم همکاری‌های بین منطقه‌های دو کشور اظهار قناعتمندی کردیم. امروز با مقصد هوسمندگردانی تماس‌های بیشتر در این سمت صنعت‌های نوی بین منطقوی به امضا رسانیده شدند. در مذاکرات به مسئله توسعه میانبردی رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری توجه خاصه ظاهر کرده شد. در دایره سفر دولتی شوکت میرمانویچ امروزها در تاجیکستان، روزهای فرهنگی ازبکستان و یک سلسله چهاربینی‌های مشترک فرهنگی و علمی و عملی برگزار گردیده ایستاده‌اند. این چهاربینی‌ها نمونه واقعی دوستی و نزدیکی مردمان با هم برادر ما را به نمایش گذاشتند. چند لحظه پیش برای سهم ارزنده در رشد و تحکیم رابطه‌های فرهنگی بین تاجیکستان و ازبکستان ما نمایندگان اهل هنر و زیایان کشورهای همدیگر را با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیدیم.
масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи амният низ яке аз мавзӯъҳои меҳварии музокироти моро ташкил доданд. мо инчунин оид ба идомаи ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ба мувофиқа расидем. дар фарҷом қаноатмандии амиқи худро аз музокироти имрӯза иброз намуда бо камоли сарфарозӣ риштаи суханро ба Шавкат Мирамонович азиз медиҳам. Спасибо большое. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить президента Республики Таджикистан, моего дорогого друга и брата, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона и братский таджикский народ за высокое внимание и радушный прием, оказываемый нашей делегацией. Находясь сегодня в прекрасном и неповторимом городе Душанбе, мы являемся свидетелями динамичного и стремительного развития Таджикистана. Мы видим и радуемся, потому что все наши друзья, когда они развиваются, конечно же, нам приятно это видеть. Следует подчеркнуть, что в вашей стране обеспечивается устойчивый рост экономики и благосостояние народа. Возводятся новые объекты, стремительно реализуются инфраструктурные проекты. Укрепляются авторитет и имидж Таджикистана на международной арене. Как близкие друзья и соседи, мы искренне радуемся вашим высоким достижениям. И каждый раз мы готовы стоять с вами, и я думаю, что это естественно, что мы будем стоять рядом с вами. Братские узбекские и таджикские народы неразрывно связаны крепкими узами многовековой дружбы, общей историей, культурными и духовными ценностями, схожими традициями и обычаями. В этой связи хочу вновь подчеркнуть, что для Узбекистана Таджикистан является самым близким, надежным и испытанным временем стратегическим партнером. Завтра мы с уважаемым Эмомали Шариповичем примем участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в городе Душанбе. Это станет особым символом наших укрепляющихся связей. В ходе прошедших переговоров мы обстоятельно обсудили весь спектр наших многогранных и долгосрочных отношений. И мы обсудили наше сотрудничество в рухе в открытости и в рухе доверия. Полностью присоединяясь к высказываниям только что Эмомали Шариповичем высоким оценкам результатов наших переговоров, которые прошли в доверительной атмосфере. Важнейшим итогом нынешнего визита стало подписание договора о союзнических отношениях, который всецело отвечает коренным интересам двух братских народов. Мы очень долго шли к этим дням, и сегодня, благодаря Аллаху, я думаю, что мы сейчас переживаем исторические времена, исторические события, и, пользуясь случаем, я поздравляю представителей СМИ, и, пожалуйста, доведите эту новость до своего народа. Этот исторический документ, олицетворяющий наивысший уровень межгосударственных отношений, подтвердил особую обоюдную приверженность углублению всесторонних связей. Без сомнения,
Сегодняшние важные договоренности знаменуют начало новой эры развития нашего сотрудничества. И сегодня мы с Эмомали Шариповичем подписали более 20 документов, и наши цифры, вы не могли даже представить себе, что у нас будут такие цифры сегодня. И сегодня мы достигаем этих результатов, и я думаю, что это только начало нашей большой работы. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность от себя лично и от всего нашего народа уважаемому Эмомали Шариповичу за его неоценимый вклад в развитие узбекско-таджикского многопланового сотрудничества. Дорогие друзья, хотел бы отдельно подчеркнуть еще одну важную мысль. В нынешнем нестабильном и тревожном мире, в условиях все более нарастающих противоречий и усиливающегося давления извне, Узбекистан будет и далее стоять плечом к плечу с Таджикистаном, оказывая всемирную поддержку искренним устремлениям трудолюбивого и благородного таджикского народа. Убежден, что дружба и тесное сотрудничество наших народов, которые тысячелетиями пили воду из одной реки, разделяли жизненные блага, совместно преодолевали сложности и решали проблемы, будут навеки нерушимыми. Как говорится в мудрой таджикской пословице, «Достони вафодар бех аз хешавандан». Впервые верные друзья ближе родственников. Это неспроста. Сказано неспроста. Уважаемые журналисты, в ходе переговоров мы обстоятельно обменялись мнениями по вопросам вывода на качественно новый уровень нашего сотрудничества в сфере политики, безопасности, межпарламентских связей, торговли и экономики, в области водно-энергетического, транспортного, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также в промышленности и сельском хозяйстве. Рассмотрели актуальные вопросы. Мы договорились реализовать конкретные проекты, рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, договорились принять конкретные совместные меры в этих направлениях. В частности, активно продолжим наш политический диалог, обмен визитами на высшем и высоком уровне. Будем последовательно продвигать наши общие интересы в регионе и на международной арене, а также систематически поддерживать друг друга. В этих целях решили активно использовать потенциал консультативных встреч глав государств Центральной Азии и форматов Центральная Азия плюс. Подтвердили, что дальнейшее углубление межпарламентских связей, усиление эффективности диалога наших законодателей в двустороннем и многостороннем форматах будут служить нашим общим интересам. С большим удовлетворением отметили, что объем взаимной торговли за последние годы вырос в десятки раз, а с начала года этот показатель увеличился почти на 40%. Особое внимание уделили развитию торговли и инфраструктуры на приграничных территориях, в частности, ускорению создания приграничной торговой зоны Ойбек-Фотехобад и торгово-логистического центра Андархан. В центре нашего внимания будут расширение номенклатуры поставляемых товаров и совместный выход на рынки третьих стран. Полагаю, что все это послужит нашим целям по доведению взаимного товарооборота до $2 миллиардов в ближайшие годы. Решили еще более углублять промышленную кооперацию, прежде всего определить новые точки роста в тех отраслях экономики, где мы традиционно взаимодополняем друг друга. С удовлетворением отмечаем, что в рамках состоявшегося вчера бизнес-форума с участием более 600 наших предпринимателей были согласованы новые торгово-инвестиционные проекты. Мы определили конкретные сферы. Это машиностроение, горная промышленность, электротехника, энергетика, сельское хозяйство, текстильная и фармацевтическая отрасли.
Кроме того, уважаемые представители средств массовой информации, приоритетное внимание мы уделили сотрудничеству в водно-энергетической сфере. Подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов. Договорились ускорить строительство Яванской ГЭС на реке Заравшан, а также реализовать проекты в области строительства солнечной и ветряной электростанций. Отметили важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества по проекту Рагунской ГЭС, а также создания прочной правовой базы в этом направлении. В целом, мы полностью поддерживаем все глобальные и региональные инициативы уважаемого Эмомали Шариповича по водным вопросам, направленные на обеспечение устойчивого развития. Мы уделили серьезное внимание принятию комплексных мер, направленных на развитие аграрного сектора. Договорились расширить совместные проекты по созданию интенсивных садов, хлопково-текстильных кластеров, переработке плодоовощной продукции и поставкам продуктов питания, животноводству. Важным вопросом нашей повестки стал вывод сотрудничества в сфере транспорта на качественно новый уровень, в том числе путем кратного увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок, развитие логистики и транзитных возможностей, создание современной пограничной и таможенной инфраструктуры, а также взаимовыгодных условий для авиаперевозок сегодня весьма востребованы. Мы приложим все необходимые усилия и примем конкретные меры по данному вопросу. Кроме того, хотел бы с глубоким удовлетворением отметить, что в последние годы в результате политики открытости значительно увеличились взаимные поездки жителей не только приграничных областей, но и между всеми нашими регионами. Подчеркнули необходимость активного использования потенциала межрегионального сотрудничества и укрепления его практического и правового механизмов. Хотел бы отдельно отметить, что дружба наших братских народов, веками живущих бок о бок, обогатилась новым духом и содержанием. Дальнейшее развитие активных гуманитарных обменов, включая различные культурные мероприятия, выставки, театральные гастроли, молодежные и образовательные форумы, совместное проведение спортивных программ, расширение туристических услуг, несомненно, внесут большой вклад в сближение не только нашей интеллигенции, но и простых людей. Уверен, что совместный концерт «Вечер дружбы» с участием талантливых артистов двух народов, который состоится сегодня, станет еще одним практическим шагом на этом почетном пути. Уважаемые участники брифинга, пользуясь случаем, еще раз выражаю глубокую благодарность президенту Республики Таджикистан, его превосходительству, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону, за радушное гостеприимство, организацию нашего визита на высоком уровне и результативную совместную работу. В этой связи хочу сообщить вам, что с большим удовольствием пригласил моего дорогого брата Эмомали Шариповича посетить Узбекистан. Именно такие благородные дела на пути построения сегодняшней жизни и будущей судьбы многонациональных народов, живущих на территории Узбекистана и Таджикистана, придают нам уверенность и силы. Уверен, что сегодняшний исторический визит, его плодотворные результаты и подписанные важные документы послужат развитию и благополучию наших государств и народов. Спасибо за внимание. جا تشکر شوکت میرحمان محترم و شما برای دعوت جهتی بازدید از سرزمین ازبکستان برادر عرض سپاس می‌نمایم. من از این دعوت با ممنونیت استفاده خواهم کرد. از همه شما
حاضرین محترم برای توجهتون سپاسگزارم. خوش آمدید، سلامت باشید، خوشبخت باشید. امروز در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف و جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس و دیگر چهاربینی‌های مهم برگزار گردیدند. در این چهاربینی‌ها که در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، باغ ایرم و مهمانخانه سیرنا دایر شدند، هیئت مهمانان و دایره وسیع عالمان و دانشمندان، اهل ضیا و زنان و بانوان این کشور با ما دوست و برادر اشتراک نمودند. تفصیلاتی بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در باغ ایرم شهر دوشنبه دور جامبستی آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین دایر گردید. نخست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، راهبریت کمیته کاربازان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، هیئت مهمانان از جمهوری ازبکستان و نمایندگان دیگر وزارت و کمیته و تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری با محصول دست کدبان‌های صاحب ذوق پایتخت ولایت‌های سوخت و ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان که به نمایش گذاشته شده بودند شناس شدند. اشتراکداران با دسترخوان آراداده داوطلبان آزمون که یکی از دیگر جالبتر به نظر می‌رسید بهای بلند داده ابراز داشتند که این آزمون با مقصد احیا و رشد عنعنه‌های ملی، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگانمان در سمت آماده نمودن خوراک‌های ملی، خورش‌های بالذت، طعام‌های محلی، بلند برداشتن ذوق کدبانوگی و هنر دسترخوان‌آرایی زنان و دختران مملکت گذرانیده می‌شود. امروز که جهت تطبیق سیاست خردمندانه و سازنده پیشوای معظم ملت راه اندازی یک قطار آزمون‌ها و ایدها جهت احیای هنرهای مردمی، حفظ ارزش‌های ملی ما و زنده نگاه داشتن عرف و عادت‌های ملی تاجیکی در باغ ایرم برگزار گردید. آزمون بهترین کدبانو، این آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین میتواند یک تکان باشد در شعور مردم، آنهایی که به تماشای این آزمون آمدند و باعث فرح و خوشنودی است که این آزمون کدبانوی بهترین با حضور مهمانان عزیز جمهوری تاجیکستان از جمهوری ازبکستان دایر گردید. چون این آزمون ها ثابت می سازند که جمهوری تاجیکستان دایر فرهنگی بای قدیم است. در آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین اشتراک دارم. من در ولایت جای یکم را اشغال کردم و این روز هنری خود را به آزمون جمهوریوی آوردم. من پیش از همه در اینجا از اون خرسندم که ما تمام خوراک‌هایی که از بین رفته اونها را احیا گردانیم، به مانند قنچی، روبیچ، دلده، تمام این نان‌هایی که از قدیم موندن به مانند قلمه، کلچه، نان‌های آسیابی با خمیر تروش، همه اونها را ما در اینجا به نمایش گذاشتیم و مهمانان و هیئت حکمان به نهایت خرسند شدند. ضمن برگزاری این چهاربینی مهمانان از جمهوری ازبکستان ابراز داشتند که زنان و دختران تاجیک و ازبک در کدبانوگی هم به یکدیگر مانندی زیاد داشته، حتی خوراک‌های ملی ما از یکدیگر فرق خیلی کم دارند. قابل ذکر است که آزمون مذکور نخست در سطح محل ابتدا از دور ناحیوی شروع شده، بهترین ها به دور ولایتی و غالبان این دور به مرحله نهایی راه یافتند و هنر و مهارت خویش را در دور جمهوریوی پیشنهاد نمودند. قبل از چهاربینی فرهنگی مراسم جایزه سپاری به غالبان آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین دایر گردید. غالبان و فعالان آزمون مذکور با مکافات‌های ارزشمند هوسمند گردانیده شدند. شکرانه میکنم، شکرانه پیشوای معظم ملت، شکرانه جناب عالی امام علی رحمان میکنم که هنرهای گذشتگان اجدادان خویش را از سر نو احیا کردند و امروز ما من همین قدر در آسمان صاف و بی‌غبار گشت و گذار کرده ایستادیم، در منیخ چهاربینی ها اشتراک کرده ایستادیم.
дар даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин ҳунару завқи кадбонуҳо аз ҷумла дар пухтупази якчанд навъи таомҳои миллӣ ки аз ҷониби занону бонувони шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз рӯи номинатсияҳои ороиши дастархон, доштани малакаи истифода ва гузоштани зарф ва ашёи болои миз, омода ва пешниҳоди таомҳои субҳона, чоштгоҳ ва шом, пешниҳоди маълумот оид ба номҳои дурусти таомҳо, ғизонокӣ ва таркиби он дар лавҳаҳо, маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллӣ, миллӣ ва муосир, малакаи омода намудани намудҳои гуногуни хамир барои пухтани нон ва дигар маҳсулоти нонӣ ба намоиш гузошта шуда пешкаши ҳайати ҳакамон гардид. ҳадафи дигари баргузории ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, кадбонуҳои соҳибзавқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баланд бардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, парвариши эҳсоси худшиносӣ ва меҳанпарастӣ, эҳё ва ҳифзу нигаҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгонамон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳои болаззат, таомҳои маҳаллӣ, баланд бардоштани завқи кадбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ мебошад. мо занону бонувони хатлонӣ аз баргузор гаштани чунин озмунҳо бениҳоят хурсанд ҳастем, чунки хӯрокҳои миллии қадимае ки ба фаромӯшӣ рафта истода буд, онҳоро мо аз нав эҳё намуда пешкаши ҳозирин гардонида истодаем. махсусан барои занону духтарони ҷавон мо тарзи тайёр намудани хӯришҳо, тарзи тайёр намудани хӯрокҳои миллие ки тоза аз маҳсулотҳои дар заминҳои назди ҳавлигӣ кишткардашуда истифода бурда мешаванд, ба занону бонувон тарзи тайёр намудани онҳоро нишон медиҳем. ман ҳамчун иштирокчӣ ва ғолиби озмуни кадбонӯи беҳтарин дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ низ иштирок намуда истодаам ва чунон ки мебинед маҳсули дастони худро ҳамроҳи шогирдонам тайёр намуда ва ба маъраз гузоштаем. ҳунарҳои аз нав эҳё гардондани ҳунарҳои мардумӣ, масалан духти чойнакпӯшҳо, зардӯзиҳо, болиштҳои гулдӯзӣ ва ба шогирдон инҳоро меомӯзем. баргузории озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин давоми чанд соли охир ба ҳукми анъана даромада, дар он сол аз сол намунаи хуб ва тарзи дурусти дастархонороӣ ва инчунин омода намудани хӯрокҳои қадимаи миллати тоҷик ки назирашон дар ҷаҳон нест пешниҳод карда мешавад. ин озмун аз як ҷониб барои дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ намудани суннату анъанаҳои таомпазӣ ва дастархонороии тоҷикон замина гузорад, аз ҷониби дигар ба ҷалби сайёҳону меҳмонони хориҷӣ ба сарзамини хуршед тоҷикистони соҳиби истиқлол мусоидат мекунад. озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 оид ба ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024 роҳандозӣ гардида, дар он аз ҷониби занони кадбонӯ беҳтарин намунаи анвои миллӣ аз ҷумла хӯрокҳои миллӣ ва тарзи оростани дастурхони тоҷикона манзури иштирокдорон карда шуд. меҳмонон ба ҳунари волои занону модарони тоҷик баҳои баланд дода, роҳандозии чунин иқдомро барои тарбияи дурусти духтарон дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ва омӯзонидани беҳтарин намунаи дастурхонороӣ ба онҳо арзёбӣ карданд. сипас баъди иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин дар меҳмонхонаи сиренаи шаҳри душанбе дар ҳошияи таҳкими ҳамкориҳои хоса мулоқот анҷом доданд. дар ин вохӯрӣ масъалаҳои марбут ба нақш ва мақоми занону бонувон дар густариши робитаҳои муштарак, тақвияти нерӯ ва истифодаи иқтидори зеҳнии занону бонувон, ҷалби инқишри фаъоли ҷомеа ба корҳои давлативу ҷамъиятӣ мавриди омӯзишу табодули таҷриба қарор гирифт. таъкид гардид ки ба шарофати сиёсати самарабахши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамкориҳо густариш ёфта, иртиботот дар ҳама бахшҳо аз ҷумла доир ба масоили кор бо занон натиҷаҳои назаррасро соҳиб мегардад. дар ин замина ташкил ва роҳандозии форуму фестивалҳо бо табодули таҷриба амалӣ гардида шароиту имконоти муҳайёшуда барои тақвияти равобити ҷонибҳо пурсамар истифода мегардад. президенти академияи илмҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва олимону донишмандон дар доираи ин сафар нахуст бо фаъолияти илмию тадқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шинос шуданд. дар ин ҷо ба меҳмонон намунаи дастовард, корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва кашфиёти олимону донишмандон ва аҳли илми тоҷик ба намоиш гузошта шуд. таъкид карданд ба маврид аст ки солҳои охир дар заминаи муносибатҳои судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамкориҳо дар соҳаи илм тақвият меёбад ва
барои гузарондани тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногун тамоми шароит фароҳам гардидааст. Президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳайати илмии ин кишвар ҳамзамон дар конференсияи байналмилалии илмӣ иштирок карданд. Баромадкунандагон аз ҳарду ҷониб ин вохӯрӣ ва дидорҳои сатҳи олиро ҳусни бебаҳои дӯстӣ, ҳамсоядорӣ ва идомаи татбиқи ҳадафҳои дуҷонибаву бисёрҷониба унвон карда, ҳавасмандии бештару судманди ҳамкориҳоро аз ҷумла дар бахши илму адаб хостор шуданд. имрӯз ҳам тасмимҳои ҳамкориҳои оянда дар самтҳои гуногуни илм ва фарҳанг гирифта шуданд ва боиси ифтихори мо олимони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки аз ҷониби Ӯзбекистон барои густариши ҳамкориҳо махсусан дар фанҳои риёзӣ, дақиқ, астрофизика, физикаи ядро ва химияю биологияю махсусан дар соҳаи ирригатсия ва масъалаҳои об пешниҳод шуданд ки воқеан бо азму талошҳо ва бо кӯшишҳои олимони тоҷик инҳо ҳам замон ҳастанд ва ҳам мувофиқ ҳастанд. дар идома иштирокдорони конференсияи байналмилалии илмӣ самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои илмӣ байни Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Академияи илмҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон мавриди таҳлил қарор дода шуда, доир ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳо дар бахшҳои гуногуни илм изҳори ҳавасмандӣ намуданд. Бояд гуфт ки муштаракоти таърихиву фарҳангӣ ва илмии Тоҷикистону Ӯзбекистон решаи садсолаҳо дошта, он дар даврони соҳибистиқлолии ин ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар ва сиёсати илмиву созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев қавию устувор ва густурдатар гардид. гуфта шуд ки Тоҷикистон ва Ӯзбекистон зери сиёсати хиратмандонаву инсондӯстонаи роҳбарони олии ҳарду давлат минбаъд низ ҳамкориҳоро идома дода талош меварзанд ки иртиботу муносиботи ҳасана пайваставу мудом идома ёбанд. инкишоф ва таҳкими равобити мутақобилаи мамлакат бо давлатҳои гуногуни ҷаҳонӣ дар асоси сиёсати дарҳои кушодаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то рафт сатҳу сифати навро соҳиб